Odlomak moje buduće knjige o sreći. Sreća je često nesreća, a nesreća je često sreća, samo što ljudi ne znaju da odrede granice zaslijepljeni željama, prohtevima i interesima. Sreća je jedino prava i u punoj snazi kad pokrene radosti srca i duše. Jedino je to sreća u pravom smislu tog specifičnog stanja jednog čoveka. Znam, mladiću, još uvek misliš o tome što sam rekao, da je sreća često nesreća i obrnuto. Nažalost, danas ljudi, ne samo danas, oduvek ipak, se raduju i sreću nazivaju kao materijalno zadovoljstvo, a to, moj sine, je najveća nesreća koja može zadesiti čoveka. A što su materijalno stradali, a ostali živi, zovu nesrećom. Zar to nije apsurd? Kao što sam naveo, sreća se rađa i izvire iz srca i duše. Tu razum nisam pomenuo, zato što razum nije kolevka sreće, a on će reagovati shodno snazi radosti. Istinska sreća koja potekne ili koju srce i duša ponesu, iskreno, nema granice. Širi se na sve strane, osjeća i menja tokove života.